سي سون دروا. لو جور دو لا مارش يخدم السينما يخدم هناك 20 افريل، يروح لانيماتور نتقبايلي التيفي يموكريتي دي لا مارش يدور لا كاميرا يناس غازولا سكورة الصوت والصورة اللي فريتا كاكي دكو بلاطو خطر. اشوفني قرحنوس اناكي تغليد الهنا هذه لي سيرفيس دو سيكوريتي الحمد لله. وغالا نو تسوينا راه كان كاكي دم كانت الشقاضة الحبس برافو ثورا سي بيان ستركتوري سي حسرة تفاتا دي تدون ماشي الظلام. الور يلي فريت سور ان بلاطو اون ارجون متر بركان والي ولا غادي نسن ساليتي دي لين داكي ابري مي فوكا غنبدا نسلتي لا فيديو هاكي تنسقرش اونصومبل يروح يلي فريت مسكين الصوت والصورة يتيليفري انا ثورا كون قرغر هذيك دياس كون يدير برب تاقي تير برب تاقي تير برب ونتشقى ثمطوط زرا ما كنتش تخدم ثمطوط هاكي وتنتشقى كني سور كوم سا غوبريد فيلميتي ديال خاص فيلميت دو كيل دروات تو سيت سون نون دو كيل دروات سي فولو. الور تا هو الثالث ديما قماش وانا ترقم مرة ولا حلال راه تفاميل لي فري كابيل délicatesse. Assumez vos responsabilités. Assumez vos détenus. Nous n'avons rien à voir. Moi, personnellement, j'ai dégagé toute responsabilité. Attention. Attention que vous allez tomber dans le piège et vous allez payer un prix très très cher. Alors aujourd'hui, j'ai ma conscience tranquille comme d'habitude. On écoute la vidéo. Après un sqab de shawal. Je vous fais une promesse. Oui, il y aura une SK à ce sujet. Alors que c'est good du Guillermo. Rebelote. Admettez, un live finesse, direct. Je vous le dis, tu réveilles, tu parce que, عندك نيارة تمسية مع في السجين تاعقيو ما يقارن السكورة مسكينت اشوفون كيسيا كسمان هاياكين تفقد ديري لايك تفحليت سي سون دروا de dénoncer. Donc, est-ce que je vais être sur TikTok toute la journée? Oui, on a dit de nismiou, à qui dit à chouy, à de la vie de l'idée, à la vie. Mais il a eu des grands dîners, à dire à dire, à dire, mais il a eu des choses qui m'anissent, il soit rien. Mais il a eu des choses qui شكون يريد يصوم؟ أولي بغيت نكدينا Je sais pas, j'ai pas vu, j'avais affaire. Donc, Nikinia, Assagia, mais là où tu vois, Hosnimanis, ils doivent y me à des roches. Après, c'est trop tard. C'est trop tard. D'ailleurs, il n'y a eu aucun mensonge, aucun rajout, aucune exagération. Ou la Zeshima. Elle s'est dit que je me suis sentie lâchée quand j'ai été lâchée. J'ai sollicité de l'aide. On m'a répondu que les voyez de combat, il y a un qui vient. J'ai assumé le lynchage, tout ce qui s'est passé pour elle. تروح تشكي سني معلم الماك انا سوسم الكومبا كيكيكا لي طابيت اسلت العجب Rien au démarrage, mec. Je n'ai rien dit. Mais Bachel Voyer, on peut soutenir. Jair, on ne peut pas soutenir. Jair, vous avez dit qu'il nous représente, vous avez dit qu'il y a la direction de MAC et tout. Jair, on peut بصح وزمرنا لا سوتوني نتنقي من دون لومبرا لا فيدوروت كانت وقاداتي تقليكين سوغ لي ريزو سوسيو اسكو جو ساي دوز اكسبليكي باش نصرحو ناري مسلاين باللي نكوني ود نتقارا الفرن دارين تاع عمرت هادشي كاع ما هبالنا كل الراطين مسكت وقادني الراطين لورفين
أي رقمة وثلاث مناصات تدوم تاقي c'est une vidéo capitale pour moi pour le tribunal. J'ai été gentil, quelqu'un de Chubillon, mais à quel point je suis déçue, à quel point je me sens trahi, c'est tout, hein. Est-ce qu'il y a Winna, Adjoana, l'affaire est bien. Adoraya, c'est ça, Adoraya, de la Ninjaja. Il y a une bouise, mais la fille. Je vais devenir un titre de marde-chouin, un para. J'ai cru à un discours. Les représentants ne se mêlent pas, on ne peut pas intervenir dans le live parce qu'on parle que politique. Bon, j'ai vu Blizzard pour eux, c'est possible, mais je n'ai rien dit. Mais ça y est, les choses comme dit, t'aimes tout, je travaille au Bani. À qu'à dire, il m'a dit, les dirigeants, ils disent, rien que tu ne parles pas. Donc c'est pas grave. Mais لا باسكو لي ديريجون إلا قد فرن وتشفقنا راه ما وننسن ديال لافاي دو روت هكا دا سنفكاني لي ميليتون أي غار سينون يسورون بلامي مي نكوني on a toutes les preuves c'est vous tout ça c'est la stratégie نمس السروال qui est appliquée depuis 2019 et تدنيغ باللي لا مي اون بلاص اون فاي دو روت سوا شو الا يسسمو كل قبايل هذو غالنا كداو غاريس ايبا ثورة غادي توفضح اللعب سي مانيفيك. Vous avez connu une Skoura militante combattante, vous allez connaître Skoura sous un autre visage. Vous allez connaître Skoura sous un autre visage. Mazir Azgouar, pourtant on a traversé un long parcours à Mazira. يوجد ثقار ذا شو لايف ديما شي يسار ذا شو اللي مقصود بشهر ترى في محبات ودي الثقار هي مشوارك يا tu laisses des gens venir te dire de quoi parler نعويه Mazir. Je connais pourtant Saïd Soliman. Non, il t'insulte tous les jours. Puis il y a des gens qui te débarquent, j'ai pas compris. Donc, est-ce qu'il y a de la comédie ou Lyon? Est-ce qu'il y a une idée de l'annexique? En fait, Voilà. Adens Kardesh, Fthagi Thura, la suite de cette vidéo, elle est très dangereuse et très intéressante. أذكر أول باش تعطي الغرا فيلم دوك النايلاند كي متر بركان ابري كريم ابري دوك لا غتسعدي ابري لا فيديو امبورطونت اول وركا متر بركان ازوف لك عميروش ازوف لك كريم ازوف دولهم مرة ازوف ما يقدر كشولي دير مي تصور الفيديو ياكي بون je devine de quoi il s'agit. Mais c'est une logique, parce que c'est ce qu'on appelle la logique de la mafia. Parce que la mafia, mais tu m'as parce qu'ils ont beaucoup de choses à se reprocher et la personne est au courant de beaucoup de manœuvres et de pratiques. Non, نثني dans leur but. أزكى مالك راني ديضراني ان بروسي كاينين ونو انا قارنتي ديجا السروالي قريتي de plusieurs fois j'ai rien à voir dans tout ça c'est des militants ils sont libres mais ça parle au nom du MAC Axel Blabassi l'a confirmé en pleine télévision الناس tous nos militants c'est la vidéo والناس surtout ما يهضرش ديك يغلد وحدس يعني t'as pas besoin de te casser la tête c'est la vidéo عندها ثقة nos militants c'est un des faux comptes sur les réseaux sociaux. Magnifique. Alors ils ne peuvent pas demain nous dire qu'ils n'ont rien à voir avec le MAC, ils parlent au nom du MAC et sont des services. Ils jouent sur ça en cas où il y a un procès. Mais le procès, il y aura lieu bientôt. Ah oui, comme la Wali. Non, désolé. Quand on est fiché activiste d'une organisation
Et quand l'activiste parle, il entraîne la réputation et l'image et la responsabilité de l'organisation. Tu ne peux pas dire non, c'est un acte individuel, ça ne concerne pas la secte. Non, je suis vraiment désolé. Donc tu t'affirmes élément de cette secte, donc tu parles en